salam dosa, sampah lalu, salam tambah, ampun jodilah kami mohonkan. Ya Herman, Ya Pak. aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Radiatul Fauzawati dengan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Aku terima nikahnya anak kandung Bapak Radiatul Fauzawati dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Ya, sah Pak, sah. Sah. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데